Bustan mong tumiman ka, keling kaya kang talasuyo. Uli nin lugod mong ekukupas, iligtas mo ko. Magpakatatag kayungan, at siknangan ing lubyo, ikong manalig king Ginoo. Pamamasang ibat king sulat karing Hebreo. Anti na ning kang Jesus, inganak ning Diyos, at intamong metong amarangal, at matas asasardote, amiras ang kaking arapana kabut ning Diyos. Magpakatatag tamong mitmong tibe, king kekatamong kasalpantayanan, ing kekatamong matas asasardote, biyasayang makisan metong apanamdam, king kekatamong kainan. Uling yaman, dinalan niya king sablang kapag subukan, kalupaning daralanan tamo, bistat man eya mikasala. Inya, kambening matibe kapanaligan, lumapit taking trono ning Diyos, batang kamtan ing lunos, at sawop king oras, tisulip, miyayin niyang panalangin ni Jesus, at may nigapuyang masikan, at may nangis arapaning Diyos, ang makapagligtas king kamatayana. Uli ni makapagkumbabaya, at may mintu king kapamilataning kayang kasakitan, at inyang meging ganap ni, ya ing meging panibatan ning alanganggang kaligtasan, para karetang sablang memintu kaya. Iing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapo ban parangalan ing maya pabalita. Ing pamaylasa ning ginutamong Jesucristo agpang kang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, mintay Jesus at dingalagad no, king kasumangid na ning sapa ning Kidron.
Ating mulahan ka rin at linublo. Baluning Judas sa magtaksil kang Jesus ing lugar ito, uling maralas lang mititipon ka rin di Jesus at tingkay ang alagad. Mintaya ka rin Judas, kaya bining meto nga grupo daring sundalos at ding mapila na gwardyana ning templo, ape paralaning mata sa saserdote at ding pariseo. Magdala lang sulugi at sandata. Balo ng Jesus ing sablang mapalyari, inya selubungan na latkitnan. Nino ing panintunan niyo, Ngarang may kibat. Jesus ning Nazaret. Sinabi na karelo. ako ya. Kaya berey Judas imigtaksil kang Jesus. Inyang sinabi ng Jesus karelo, ako ya, menga payatrasla at mirag sa aking gabon. Kitna na lang pasibayo. Nino ing panintunan niyo, Ngarang may kibat. Jesus ning Nazaret. Nga ng Jesus. sinabi ko na kay kayo king ako ya. Paborenyo lang makoreng taong deni, nung ako ing kay kayong panintunan. Sinabi na iti ban matupad itang amano na alang mabating metong man karing binyemo kanakoy pa. At inyang espada is Simon Pedro, begot ni iti at tebak ning ipos na ning matas a saserdote, at tigpas ning wana na balugbog, malkos ing lagyo na ning ipos. Sinabi ng Jesus kang Pedro, Ikaluban me ing espada mo, ewari kailangan ing inuman ke ing kopa, painom na kanako ningig pa. dekap de Jesus at ginapos dering gwardyang Hudyo at ding sundalos apani mo ning kapitan do. Minuna ring delak ang Anas ing katwangan ng Caifas ing mata sa saserdote king banwang ito. Ikaifas itang minye payo karing Hudyo king makakayap ing katawyamu ing mate para king balen. Tinukiya kang Jesus si Simon Pedro ating metong pang-alagad. Kakilala ning mata sa saserdote ing alagad iti, inya may kalubyang kayabi ng Jesus king patyo na ning matas a saserdote. May lakwan niya Pedro luwal ning pasbul. Linwal niya ing alagad a kakilala ning matas sa saserdote at pekisabyaning babaeng magbante king pasbul. Tiki ning linubi Pedro nga nang mengutang niting babay kang Pedro. Kawari metong karing alagad na ning taong yan. Aliku. Nga nang may kibat Pedro. Marimla kanito inyamig tapog laring ipos ang ponding gwardyo at migsalablo. Mikyabaya naman ni Pedro at migsalabya naman. Pengot na ning mata sa saserdote Jesus, tungkol karing alagad no at king tuturuno, may kibat ni Jesus nga na. Hayagan kong migsalita karing sablang tao. Parati kong tuturo kilub daring sinagoga at kilub ning templo, nung nula parating bititipon ding Hudyo. Ala kong sinabi na anuman king makasalikot, bakit kukutnan mo ko? Mangutang ka karing may karamdam ka na ako, nung nano ing sinabi ko karela. Balura nung nano ing sinabi ko. Inyang sabi na iti, timpaling ni ning metong karing gwardya nga tsukarin nga nang sinabi. Bakit makanyang ka makibat king matas sa saserdote? Pekibat ng Jesus. Nung eusto ing sinabi ko, patunayan mo. Nung mayap ing sinabi ko, obat timpaling mo ko. Makagapos siya pa'y Jesus inyang peparalaning Anas kang Caifas ing mata sa saserdote. Makatalakadya pamurin at magsalab ka rin ni Pedro, kitang dakeyo. Naman wari metong karing alagad nga. Aliku. Nga nang may kibat Pedro. Kitna na niya naman ning metong karing ipos ning mata sa saserdote, kamaganak niya nitang tinigpas na balugbog Pedro. Aliwawari iko, ingi kitong kayabe na king mulahan. Pepayalyan ng pasibayong Pedro iti.
At kanitang mo rin tinulaw king Tacho. Iba't king bale ng Caifas de la Rey Jesus king palasyo na ning gobernador. Aba kamaranon kanito, elalinob ding Hudyo, king palasyo na ning gobernador, bang ela bedinatan, uling pagnasandang makapanganlaking apuna na ning pamaglagpus. Inya, liwala na lang Pilato at kitang nakarela. Nanong dalom ingerapyo, laban king taong iti. Pekibat do. Nung eya di napat mayap ing taong iti, emiyasa dalakeko. Nga ng Pilato karela. Koranye at tatulan agpang king kautusan yu. Nga raring Hudyo. Makabawal kaya kami ing papatemiyo ing ninuman. Iti milyari bang matupad ing sinabi ng Jesus nung makananuyang mate. Pasibayo yang linob king palasyo'y Pilato at inaos ni Jesus. Nga ng kinutang kang Jesus. Ika ingari daring Hudyo. May kibat kay Jesus. Iba't keka yan o tingaliwang sinabi keka tungkol kanako. Hudyo kuwari. Nga ng kinutang Pilato. Delara ka kanako ring sarili mong kabalen at ding pamuntok daring pari. Nanuwaring depat mo. Pekibat ng Jesus. Eya king yatong iti ing kanakong kayarian. Nung ing kayarian ko keti king yato, makilaban la ring kanakong talasuyo, ban eko miyabiek karing Hudyo. Dapot eya king yatong iti ing kanakong kayarian. Nga ng Pilato. Ing buri mong sabyan, metong kapinare. May kibat kay Jesus. Ika ing sasabing ari ko, iti ing sangkan nung inya mibait ko, at dinatang keti king yato, ban mo niya patutu king katutuan. Makiramdam ya kanako ing nino mga tiyo king katutuan. Nga ng kinutang Pilato. Nano ing katutuan. Kay ba't nang asabi iti, pasibayo na lang liwalan Pilato ring Hudyo, nga nakarela. Ala kong akit akasalanan na, agpangking kaya kayong kaugalyan. Kailangan kong mibulos sa metong apreso para kaya kayong pamaglagpos. Buriyong ibulos kay ngari daring Hudyo. Ngarang kinulisak me kibat, Alimiya, aliwaya, nune ibarabas. metong yang tulisan ni Barabas. Inya, pepakwaneng Pilato Jesus at pepabarog ning latiko. Ginawalang koronang suksok ding sundalos at pinutong de king buntok ng Jesus at pepasuluran ding imalan na kuleubi, lepitan de at ngara. Luwilyo, ingari daring Hudyo. At kay ba't penampaling de, linwalyang pasibay Pilato at sinabi na karing tao. Hirap kaya kayo, ban abaluyo, king eko manakit na numang kasalanan kaya. At linwalya Jesus ating koronang suksok ang makaimalan kuleubi, sinabi ng Pilato karela. Oy ni ing tao, Panakit da kang Jesus ning mata sa saserdote at ding gwardya, sinabi rang masikan, Ipako meking krus, ipako meking krus. nga ng Pilato karela. kuranye at ikayong mipaku king krus, uling ala kong akit akasalanan na. Ngarang may kibat ding Hudyo, At keng kautusan, at agpangking kautusan ay ti, kailangan niyang mate, uling pakilala na, king anak ne ning Diyos. laluyang mitakutan ni Pilato, inyang damdama na lareting amano, linub yang pasibayo king palasyo, at kitna ni Jesus. Nuka tao, Dapot, inepekibatan Jesus, nga ng Pilato. kabisang manyabi ka na ako. Wari balu, kingatin kong upayang ipabulos da ka, at upayang ipapakura ka king krus. May kibat kay Jesus. At atin kang upaya kanako uling iti binyena keka ning Diyos. Inya lalong mabayat ing kasalanan na nitang menganyaya kanako keka. Inyang damdama ng Pilato iti, pigkapilita ning ipabulos Jesus. Dapot ngarang kinulisak ding Hudyo. Nung ibulos me ing taong iyon, nakakakaluguran ning emperador, ing ninumang gagawang ari king sarili no, kalabane ning emperador.
Panandam ng Pilato kaniti, liwal ni Jesus, at linuklukya king piyukuman, king lugal amayaws, dala na bato, gabata, king salitang Hebreo. Kanita, aldo na ning pamagsadya para king pamaglagpus, at mag-alas 12 na ning kaugtuan aldo, nga ng Pilato karing Hudyo. Oy ni ingke kayong ari. Dapot kilisak do, Patenyo, ipakuya king krus. nga ng kinutang Pilato karela. Ipapaku keking krus, ingke kayong are. May kibat laring pamuntok daring pari. Alaking ari. Nung emo ing emperador. Kanita binyena ning Pilato karela Jesus baring ipako king krus. Inya king wari Jesus linwal yang mamusan king krus na papunta king lugal amayaws, lugal ning bungu, Golgota king salitang Hebreo. Karinde pinako king krus. Kayag na lang pinakura ring adwa katao. Mingat bala kaya makalibuta dya karelay Jesus. Sinulat ning Pilato ing meto nga kapabaluan at pepabili ni king krus. Iti yang makasulat, Jesus ning Nazaret ing ari daring Hudyo. Dakala karing Hudyo ring mekabasa keting kapabaluan, uling ing lugal nung nuya mipako Jesus, malapit ya king syudad, at misulat iti karing amanong Hebreo, Latin at Griego. Inya, sinabi daring pamuntok daring pari kang Pilato. Ing sulat mo, ing ari daring Hudyo. Nune, sinabi na ning taong iti, ako ing ari daring Hudyo. May kibat yay Pilato. Ing sinulat ko. Inyang apakura ni ding sundalos king krus Jesus, kinwaray ng imalana at pirake-rake daring apat a sundalos. Kinwarya naman ing tunika ng Jesus, iti alayang tayi at megawayang uni, manibatbabo hanggang lalam. Ngarang misabi-sabi ring sundalos. Tayo gigisyan iti, nune mi pagsapalaran tamo, ban abalo tamo, nung ninong manikwa kaniti. Milyari iti, ban matupad ing sasabyanan ning kasulatan. Pirake-rake ring susulod ko, at ing imalan ko, pipagsapalaran do. Makanyan ing depat daring sundalos. Makatalakad dya lelena ning krus ng Jesus imana, ating babaeng kapatad ng imana, ati Mariang asawa ng Cleophas, ati Maria Magdalena. Panakit ng Jesus kang imana at king pakamala ng alagad, ang makatalakad ka rin, sinabi na kang imana. Babae, oyan ing anak mo. At nga na king alagad, Oyan, ima mo. at manibat na kanita, inampun niya ning alagad, king pibale-bale na. Kay bat na nita, balo ng Jesus, king meganap na, ing sablang bagi, at ban matupad na, ing kasulatan, sinabi na. Mau ko. Ating pitsil ka rin, amit mong alak amaslam. Sinosore king alak, ing meto nga espongha, at kay bat, inastare king sanganan ning tanaman na isopo, at tinutok de king asbok ng Jesus. Inyang asip-sip ng Jesus, ing alak amaslam, sinabi na. Mayari na. Kay bat, di kuning buntok na, at meteya, siklod na mo po. Talakad tamo po. Aldoning pamagsadya kanito, ban ela manatili king krus dimbangke king aldoning sabat, ing sabat ay ito pamagselebrayang karaniwan,
Inawad daring Hudyo kang Pilato, king paklian dalapwad ding mipako king krus, at ilakola ka rin din bangke. Inya, dinatang laring sundalos at piklida laring puad daretang adwang kayagnanang mipakong Jesus. Inyang linapit la kang Jesus, era nalapikli ding puad na uling ikit dang metene. Dapot tindos ne katalindikingan ning metong karing sundalos at biglang linwal ligdaya ampong danum. Ing menakit kaniti yaing patutu. Tutu ing sasabyana at balo na ing katutuan, ing sasabyana ban maniwala kayo. Me palyari iti ban matupad ing sasabyaning kasulatan. Alang mapakli metong man karing butol na, at sasabyana naman ning aliwang kasulatan. Lawendering tao itang tindos da. Kay ba't nanita Yosening Arimathea, pekisabi ni kang Pilato imbangke ng Jesus. Yose metong yang alagad ng Jesus, dapot makalihim mo uli na ning takot na karing Hudyo, at pepayintulutan ng Pilato. Inya, may koya at kinwani bangke ng Jesus. Tinukiyakiyay Nicodemo, magdalayang pisamot amira at taksibal, at titimbang maygit 40 kilo. Nicodemo, yaytang mekikit minsan na bay kang Jesus. Kinwaring bangke ng Jesus, at kayabening pisamot amira at taksibal, binalot de king telang pamburol. Makayagpang iti, king kaugalyan daring Hudyo, king pamangutkut. Ating mulahan king lugal nung nure pinako Jesus, at karin ating bayong kutkutan ay epamegamit. Antinaning aldone kanita ning pamagsadyada ding Hudyo, at uling malapit neman niting kutkutan, karinde kitkut Jesus. Ing pamaylasa ning Ginoo. Kapurian ka, O Kristo, lukluk tapo at makinandam king homilya. Bistaman po eyo ako kutang, anting kaya kayong kura paroko, metong kareng madalas kong gagawan keti king parokya, yapi ning magmisa at mamendisyon mete. Dakal po mamamate keti, inya etano daragdagan. Misan po, inyang panahon ning pandemya, Sabado, kanita, kilub na ning patingapon, walulang mete ding pintalan ko at binendisyon. Bala pong magmisa at mamendisyon kong mete, madalas kaya pong kayabe Brother Richard Aquino, ingay katamong EMDC at driver ning parokya. Apansinan ko po, nung ako, lalawe kong mete, kabang kakantami ang igpami, idala, ampon pananagutan, ikong Richard naman, makalawe keng mete. Tatakot yang lumawe keng mete. Uling agaganakan na lakanu. Kanu mi papatudtud neng bengi, aisip na la deng mete. Masikanya yung kayang imagination. Agaganakan na lakanu deng mete pupuntalan mi. Ang ganaking pamanudtud na. Inya, o ining sangka nung bakit lalawe karing mete. Biyernes Santo ngeni, ing liturhya na ning Biyernes Santo, agkata na katamong lumawe king lubas a krus. Pota po, kayari ning panalangin ning balen, ditak-ditak lubasan tayo
ing krus. Itas king krus, pugayan tayo ing krus. Itas king krus, at lubasan ke, bayeng akit, at lawen ing mete, ing metong amarimlang bangke ng Jesus. Pota naman king prosesyon ing Biyernes Santo, ilimbun tayo ing bangke ning Ginoo. Nano na po kasi nga usta kanita, Santo Entierro. Kaya rin ing prosesyon, iburol tayo pa keni, ang diyang metong mong oras. Maglame king marimlang bangke ng Jesus. Ibiyeta mo yung kikatang kagalangan, respeto, lugod, at pakamal king mete Ginoo. Ingkutang, alawe tayapin ing mete Ginoo, agyu tayaping lawen ing bangke ng Jesus, ami paku at mete babo ning cross. Alawe tayo kaya ing bangke ng Jesus. Mikut-kut king metong akutkutan, apeparam, ing propeta Isaias nga nang magsalita king mumunang pamamasa. Alamang bisang lumawe kayo. Alamang bisang lumawe kayo. Bakit kaya? O ba't alang bisang lumawe king Ginoo? O ba't alang bisang lumawe king Diyos, amete at metong abangke? Uling gilti tamo? Uling mi parusan niya, migdusa at mete? Uli ding kasalanan tamo? Et abisang lumawe kayo, uling marine tamo? Et amo bisang lumawe, uling manandaman tamo? O ba't etaya buring lawen Jesus, ami paku at mete king krus. At pong metong nga author, ing Laguna, Sebastian Moore, nga na, ing krus ning Ginoo, salamin yang tao. Ing krus ning Ginoo, salamin yang tao. Nga nawari, king krus ng Jesus, akakitamo ing kekatamong sarili. Kang Jesus, ami paku at mete king krus, tatangalan tamo ing kekatamong pangatao. No kanong pakalawen tayo ing krus, aliwana ing Ginoo ing akit tamo. Ing akit tamo, yapin ing sarili tamo. Ika ing makapaku king krus. Ako ing makapaku king krus. Itamungan ing balang metong kekatamon, ilang makapaku king krus. Ing good side ning pangatao tamo, ya ing makapaku king krus. Ing kayapan ang makapampan at mikut-kut, mitambunan king kekatang pangatao, ya ing makapaku king krus. Ing gelingan mi bait at nanebang nan ning tao, danebang nan ding kekatang kaparang tao, ya ing makapaku king krus. Ing kabiasnan, talento, gelingan, linwal, iya ing makapaku king krus. Inya,
tayo buring lawen ni Jesus, ang makapako king krus, uling kaya, akakit tala ring bieta mo. Akakit tamo ing mismong sarili tamo. Ang makapako at mipako. Kaluguran kong kapatad, tutu, makapakuya ing ginong ala namang gewang kasalanan. Ing Diyos aminaku king kekatamong kasalanan, ban kamtantamo ing kaligtasan. Dapot potang pakalawen tayo Jesus ang makapaku at mete king krus, ngaku pinanden, ding mismong sarili tamo, ilang akakit tamo kayo. Jesus ang makapaku king krus, iya ing biye ning Diyos at tiyo kaya katamo. Yang biye tamong makadiyos at tiyo king sarili tang pangatao. Ing biye tamong mitmong grasya. Ing biye tamong mitmong kayapan. Ing biye tamong mitmong kabanalan. Apig kalub ning Diyos, inyang lalanga nakatamo, at mibait tamo, king danum ning binyag. Akakit tayo ing pangataw tamong daratunan ning apong Gino. Tuknanga na ning Diyos, uling templo nakatamo ning Espiritu Santo, inya at tsuya kaya katamo ing Diyos. Ing biening Diyos, dapat sana saslag karing pangatao tamo, yang makapaku king krus. Ing biening Diyos, dapat sana malayang mimiral, makabulos, malayang makalantad king kekatang pangatao, iya ing makapaku king krus. Ing biemo, anting metong a responsabling memalen, amamayad buwis, tutuki king batas ning traffic, mamurait, mimiwas king responsibilidad, nune tutupad king adwana ning batas, uling kaluguran meng balen, ya ing makapaku king krus. Ing biemong mayap anting pengari, magpabaya karing kekang anak. Manintunan masalese, ban manganla, ban makapag-arala at mika masanting a kinabukasan. Lalto, iting kayapan, uling paboren mo lang lato-lato king dalan, ilang manintun king kekayong kanan. Ing kayapan mo anting pengari, ing pangresponsabli mo anting pengari, yang makapaku king krus. Ing biyemong mayap anting manungkulan, masipag, kikimot, nakabudmane na yang sweldo, sasaw, lilingon, karing mangailangan, sasalikot, mimiwas, gugulot karela. Ing kekang pangresponsabling manungkulan, ing malasakit mo at masabal karing kekang sasakupan, iya ing makapaku king krus. Ing biyemong mayap anting responsabling estudyante, masipag manigaral lisyon, ating disiplina king sarili, aktibo king eskwela, at king biye parokya. Iyan ing makapaku king krus. Ing kekang kapakumbaban manyawad-tawad, o maku king kamalian, mamatawad karetang mi kasala keka, dapot muagawa uli ning ketasan.
ing kaya paning kapakumbaban, at kagiwan mong mamatawad, iya ing makapaku at makabitin king krus. Dapo ting makalungkot iting biyening Diyos, at yu king pangatao tamo, migalo, mikimot, may agwanta, luluwal, mikutkut, mi tambunan, uling, mi paku, tamo, king krus. Kaluguran kong kapatad, hanggang ating mayap milwal king kekatang pangatao, hanggang lubos sa slag ing kekatamong kayapan anting anak na ning Diyos, at yung Ginoo makapaku king krus. Talakad mo po. Panalangin ning balening Diyos para king Santa Iglesia. Manalangin tamo, pakamala na kakaluguran, para king banal a Iglesia ning Diyos, king mabilugayato, bantay ranit tipunan ning Diyos, ing igpanglubos mayupaya, kanita, asam bantaya, king mitmong kapayapan at katahimikan. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O mayupayang tutuwa talanganggang Diyos, pepakit mo ing kekang ligaya karing sablang bansa, kapamilatan ng Kristo ng anak mo. Antabayanan mo ing obra ning kekang iglesia, sa upan meng manyadsad manatili king kasalpantayanan, pakilala king lagyo mo at magdalaking kaligtasan karing tao numan ka rin. Idinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para king Santo Papa, manalangin tamo, para king Santo Papa, Francisco, manano na sanang inginong Diyos, amemili kaya, antimong obispo, pagkalubaning maya pakapanamdaman at sikanan, tumayid at manibala king kayang Santa Iglesia. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O mayupayang tutuwa at alanganggang Diyos, ingatan mo ing sabla-sabla, king kapamilataning kekang amano, at panibalan mo ring sablang bininyagan, king lugod mo, antabayanan meng Santo Papang pinili mo para kay kami Francisco, lalam ning kayang pamamuntukan, palalaman mo't pasulungan ning kay kaming kasalpantayanan, at gawan mo keng lalong maging mangayap at tapat a bininyagan. Itinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi.
para karing sablang galamening Santa Iglesia, manalangin tamo, para kang Florentino, kay katang arsobispo, para karing sablang obispo, pari, reliyoso at diakono, para karing sablang ating makabukod na kasuyuan king Santa Iglesia, at para karing sablang taong tapat king Diyos. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O mayupayang tutua talanganggang Diyos, ingke kang Espiritu, ingatan at antabayanan ingke kang Santa Iglesia. Pakiramdaman mo rin ke kaming panalangin, at saupan ming metong at metong ke kami, kingkeyang sariling bukasyon, banang lalong agampanan ingke kang obra, adaptan iti king mitmong katapatan. Hitingan adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para karing magsadyang pabinyag, manalangin tamo, para karing sablang at yubusal tamo, magsadyang pabinyag. Baning Diyos, kingkeyang pakalulu, gawa nung biyasang malikid, utang alub, kingkeyang lugod, patawaran o ring karelang kasalanan, kapamilataning danum ning bayong pangabayit, at pagkalaman ng biyekang Hesukristong ginutam. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O mayupayang tutua talanganggang Diyos, alang patan at panwanan ming kekang Santa Iglesia karing bayong anib. Pasulungan mo yung kasalpantayanan dat pamanalastas, detang sablang magsadya, at anggap king sakramento ning binyag. Ibiya mo karela yung bayong pangabait, king mabiyan ang danong ning binyag, at gawan mong galamen ning pamilyang kekang pinili. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para king pamisan metong ding sablang Kristiyano, manalangin tamo, para karing sablatang kapatad, akayabi tamo, king kasalpantayanan kang Hesukristo, baning Diyos, tipunan nalat papanatilyan miyabe-yabe, king metong mong iglesia, ding sablang tapat magdulap, king katutuan. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O mayupayang tutua talanganggang Diyos, papanatilyan mong miyabe-yabe, ringke kang pisan metong, mitmong ganakamong balikdan ding sablang tutuki kang Esukristong ke kang anak,
makatugulaling kengan ke kakapamilataning para paraming pangabinyag. Gawan mo keng metong king kaganapan ning kasalpantayanan, at papanatilyan mo keng metong king lugod pamikakapatad. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para king balayan Hudyo, manalangin tamo, para king balayan Hudyo, ing minunang mekaramdam king amano ning Dios. Ban sumulong laking beluan at lugod, king keyang lagyu at king katapatan, king keyang kasunduan. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O mayupayang tutuwa talanganggang Diyos, kanitang minuna, pengako mo'ing kaligtasan kang Abraham, ang ponding palipina. Pakiramdaman mesa ing kekang Santa Iglesia, Ama na langin, kinging balayan na minuna mong gewang sariling keka, mirasya king kaganapan ing karelang pangayat bus. Itinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para karing esa salpantaya kang Kristo, manalangin tamo, para karing sablang esa salpantaya kang Kristo, baning sala ning Espiritu Santo, ipakit ne karela ing dalan papunta king kaligtasan. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O mayupayang tutuwa talanganggang Diyos, ipagkalub mo ka ring ekikilala kang Kristo, ing atuklasan dasa, ing katutuan, kabang lalakad la arapan mo, kambering tapat dang puso. Saupan mo keng sumulong king lugod, para king metong at metong, ban lalong makatalastas king kaganapan, ning misteryo ning kekang kadiosan, at maging lalong matampang talapatutu, king kekang lugod arapan daring tao. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para karing esa salpantay king Dios, manalangin tamo, para karing esa salpantay king Dios, ban atuklasan de kapamilataning tapat na pamibiyebye, ring sablang at joking matulid. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O mayupayang tutuwa talanganggang Diyos, lelangan ming ketawan, ban pag nasana kang akit ning balang metong,
at akam taning kapayapan po tang atuklasan ako. Ipagkalug mo, inglipat ding makasirang bage-bage, amaging sagabalarapan ding tao. Akilala dangan sana, karing biyeding Kristiyano, ring tandaning kekang lugod at pakalulu. At matulalang tanggap keka, bilang ing bukod mong tunay Diyos at tigpamingan. Idinganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para karing sablang manungkulan king balen, manalangin tamo, para karing sablang susuyo kaya katamo, king kapamahalan, patnubayan o saning Diyos, ding karelang pusot kaisipan, banding sablang tao, miela king kapayapan at kalayan. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O mayupayang tutuwa talanganggang Diyos, balo mo'ing kapagnasaning puso na ning balang tao, at pamingwa mo'ing karelang katuliran. Kingkekang kayupayan, ingatan mo laring tatalanupaya, king sablang kabilian, banding taong karelang sasakupan, magtamasala king malayang pamanyal pantaya, kapanatagan ng pon kapayapan. Idinganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para karingating makapasubaling pamangailangan, manalangin tamo, pakamalan kong kakaluguran, baning Diyos ing lubos mayupayang igpa, pakayapano saring masakit, dinan kas nawanding mamamate, ilako sagkulding maglakbe, itimawaring milako laya at katuliran, at itabi king yato, ing sablang kelan katutuan, ing danup, sakit at kasakitan. Siklod tamo po. Talakad tamo po. O mayupayang tutuwa talanganggang Diyos, pasik nangan mula ring mapagal na, at dirinan bayong tetagan ding miminalu. Pakiramdaman mo yung panalangin ding sablang mamaus keka, at yuking kaligaligan. Ban akam tandaing tulaning pamananggap, king kekang sao, king oras ning karelang pamangailangan. Itinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi.
Iti aing dutong ning krus, nung nuyami pa kuing mengabus ning yatu. Tara sambantaya ing Ginu, king kapamilatana, mi kabiyaya ing tao. Sasambanda ka Siklod tamo po. Talakad tamo po. Iti aing dutong ning krus, nung nuyami pa kuing mengabus ning yatu. Tara sambantaya ing Ginu, aking kapamilatana, mi kabiyaya ing yatu. Sasambanda ka Siklod tamo po. Talakad tamo po. Iti aing dutong ning krus, anong nuyami pa kuing mengabus ning yatu. Tara sambantaya ing Ginu, aking kapamilatana, mi kabiyaya ing yatu. Siklod tamo po.
Talakad na mo po. Luklok tama po. At liwalting ito, di mawar kaming mga alipan. Namodelangin, hindi kami ngamos, hindi
Ananda kang mana ay patmanuan. Nilara kaming kabunin sa wasawang kabiyayan. Apote langit, inte kaming abus. Ano pawaring kaya kasarapan mo? Kaya kamasandig kang dining puno ba sa tenang ko? Tapot ay taning meging bunga mo. Inyang makuwas lamig pepay nung mukha na ako. At indus mo pa, ining katalindikingan mo. Panginoon,
Den kay katamo pong kolektang eni, isaw tala king maintenance ning Holy Land. Den kay katamo pong kolektang eni, isaw tala para king maintenance na ning Holy Land. Dakal pong salamat.
Talakad tamo po. Ngeni magkantatamong mitmong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Achubanwa misamban yaing lagyu mo datanging kayaryan mo ipamintuan ing lugmo keti sulit antibanwa ipamintuaning lugmo ing kakanan mi king Aldo ibiemu ke kami king Aldo Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, balugod mong ipagkalub ing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Siklod tamo po. O Ginoong Jesucristo, anak ning Diyos sa mabiye, king kapurian ning igpa at king kasaupa ning banal na Espiritu, binyayan may yato king kamatayan mo. King uli ning kabanal-banalan na katawan mo't daya, ikabos mo kami king sablang kasalanan at dewakan. At saupan mo kaming tupad, karing kautusan mo. Mangayam kay paintulot, mikawani, kaya kakapilan man. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako, king kasalanan ning yato. Mapalad laring mayaus, magisulu, king apuna ning kordero. Ginoo, iyak matapang tanggap keka, dapat ikas may nga mano mo at kumayag na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
Ding kapabaluan po yun na tanala. Unang dili po, pasalamatan tala, ding kapatid tamo king San Felipe, king pamag-host da, king pamuklat na ning kakatamong dala ning krus, gimpanan tamo po, nanding alas 5 na ning abak. So karing kapatid tamo king San Felipe, dakal pong dakala salamat. Pasalamatan tala naman ding sa ginanap, king kakatamong live stations of the cross, nanding abak, lalong-lalo na ding kakatamong kayanakan. So maya pa oras at dakala salamat. At pasalamatan tala naman ding many muna karela meging posible ni nung kayo meging matyaga at meging masipag at masigasig karing gimpanan yung rehearsals o dakal salamat. Pasalamatan tala naman ding minantabe king kakatamong istasyon at ding mantabe king kakatamong prosesyon ng gabukas ding kakatamong barangay officials at ding bantay bayan at ding rescue team na ning kakatamong syudad. Dakal salamat. Pasalamatan tala naman ding sablang kamarero, ang pong kamarera, miksadya, karing larawan, ang pong karu, agamitan tamo, king prosesyon ng Biyernes Santo. At kay kayong ampu, sablang pesitagon, kaniting liturhiya, ning Biyernes Santo, at king kakatamong prosesyon, dakal salamat. Bukas po, kukumpiranda ko ang pasibayo, baan makyabe, king kakatamong Easter Vigil, ampon sa lubong. Alas 8 na po ning bengi, ing kakatamong Easter Vigil. Alas 8 na po ning bengi, ing kakatamong Easter Vigil. Magdala tamo pong kandila, agamitan tamo king pamibayo, ding kakatang pangako king binyag, antimurin para king prosesyon na po ning sa lubong. Manalangin tamo. O lubos mayupaya at alang-anggang Diyos, binalik mo kay kaming biye, kapamilataning matagumpe ng kamatayan at pamanyubling may biye Kristo. Isundo na sana ing maglari ng dapat kay kami, kapilan man sana tutok ng susuyo keka, ikeng may kisulu kaniting banal a misteryo, iringanadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kaya rin na po ning liturhiya, magsadyata na para king prosesyon na ning Biyernes Santo. Idukuyo po ding buntukyo. O Gino, itubod mo ing labis-labis mong kalam, king balayan mong taimtim, migagana ka, king kamatayan, ning kekang anak, king pihong kapaninayan, ning pamanyubling miye. Pagkaluban mo sanang kapatawaran at pagdala mong kasngawan. Bipasik na ngan sanang karelang kasalpantayanan at ela mabigu king paninayan dang alang-anggang kaligtasan. Ininganadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.